Thulani igama. Thulani, wenzani empilweni? Ngangifunde poli but manje sengaqeda but akula msebenzi. Wenzani wena empilweni yakho? I-motor engineering. Umkhuhlane lo we-corona uyawuzwa uthini nawo? U-dead serious. But esayizini eziningi ezincane zithi akula mkhuhlane njalo. Wena uthini? Hhayi, angivumelani lakho. Umkhuhlane ukhona uqinisa usikile. Nxa sibala news esizibona kuma-TV kwamanye amazwe, umkhuhlane ukhona Abantu bayafa. abantu abaningi. Kungani ukuthi i-Code Park yi-ACT hotspot ogcwele khona ngolo mkhuhlane? Yiko mbuye khona Hey, abantu abalaleli la. too much activities. La Akhona ukuthi abantu abaningi bazisebenza. abantwana basebenza. Sokuthi betshone behlezi phansi, hey. Yikho bona betshona begcwele bo-TM kumbe bo-signpost lapho ukuthi akugcwele khona abantu abaningi. So la uyahlanganisa empilweni. Ngiyahlanganisa lami ngithengisa e-tuckshop njengoba ngiyabona nje ndlula ngithelo ngama-grocery. Hamba uthengisa. Kuyakuphilisa kodwa. Kodwa kuyangiphilisa ngeke ngisole. Ngesikhathi se-lockdown konje kambe ngabe wena ule bhizinisi yini kumbe ayikho? Hayi, ibhizinesi ikhona mbijana not kakhulu ngoba ethawuni yakhona singeni lapho esiwoda khona. So seliwode amagrocery alidulelayo. Hayi, sekwenza ukuthi ethawuni layo ungathola ithuba lokuthi ungene nje kawani